I veliki pozdrav svima još u mojem video klipu, današnjem klipu. Želim da sam samo postavite pitanje za da li bih radije. Postavite kreativna pitanja u komentaru, ja ću izabrati ona najkreativnija i postaviti ih u klip. I sada sam odlučio na svaki mjesec dana da radimo Q&A i na svaki mjesec dana da radimo da li bih radije. Pošto je prošlog mjeseca 20 i ne znam nekog izašao Q&A iz tjedna suba i prošlo je već mjesec dana to posljednje Q&A, ja sam odlučio da pripremim da li bih. Znači, molim vas, neka budu što kreativnije pitanja, neka ne bude one klasične Jaserštajn i Majve fore. Kad kažem Majve fore, da postavite pitanja, da pitanje nema veze s vezom, neka bude ono pitanje tipa da li bih radije išao u školu ili snimao za YouTube, to jest da li bi napustio YouTube ili mi napustio školu, tog tipa neka budu pitanja. Ljudi nek budu što kreativnije, oni će izaći za 2-3 dana možda, naravno uskoro će izaći reklamiranje manjih YouTube kanala i tako dalje, tako nemojte se brinuti, svi serijali će ostati isti na kanalu i sada idemo daily upload, znači od kada krene raspust krećemo daily upload, čak će ponekad i biti double upload. To je to za ovaj klip, veliki pozdrav, peace out ljudi.